dumedisa momamedi wa tshebeletso o seng hona modimo o beile ditaba tsa ona ho diprofobia kgaolo ya boraro temana 13 ho lehlohonolo motho ya fumaneng bohlale ya fihletseng kutisiso lena ke lentswe la modimo ntate re o leboha ka lentswe la hao ha le ye modimo le kopanye ha le ye le tlise mofuthu mo mohatsela o lenteng ha le ye le phamise mo hoa ho lenteng ka lebitso la morena Jesu Kriste amen. Ha o rata ntho o etse bonnete ba hore o etsa sohle se matleng a hao ho tseba haholwanyane ka yona ntate sehlopha sa papadi ya bolo seo se ratang o ba le thahasello ya ho se tseba le ho tseba dibapadi tsa sona mme ha o rata ho pheha o bala dirisepe tsohle tsa sejo seo se ratang mekgwa e fapafapaneng ya ho se pheha le ha o ka ba le tsebo e phatlalletseng empa hona le dintho tse ikgethileng tseo o nang le tsebo e tibileng ya tsona hobane o di rata le ho di tsotella nakong tseo o neng o kgahlwa ke morwetsana kapa mohlankana enwa yeo le leng lehakwe la pelo ya hao kajeno o ile wa etsa sohle wa batlisisa hore ke motho wa semelo se jwang ke dife tseo a di ratang ke dife tse etsang a kgopiseha ha bonolo ebile ke dife tse mo tsikinyetsang o buile le metswalle ya hae o buile le basebetsi mmoho le yena ha maemong a mang o bile wa bua le wa leloko sena se ne se susumetswa ke lerato leo neng o ena le lona ho yena le tjheseho ya ho batla ho mo tseba ho feta ka moo mo tsebang ka teng le haeba ha jwale le se le utlwana dumela ha ke re di sa le ngata tseo e mong a sa di tsebeng ka e mong motho ke wa moqeta tswela pele ho ithuta yena thuto ha e tsofallwe le ha le se le maqheku ka jeno ha o bolele hore le a tsebana o ka etsahala hore ka jeno ke hona o tshwereng certificate fela sa molekane wa hao o santse o hloka diploma le ha le dilemo tse ka fetang 40 se nahane hore le a tsebana o santsane o hloka diploma tse tswetseng pele tswela pele ho ithuta yena o santsane o hloka kgrate tsa ho mo tseba o sa emetswe ka pele ke lengolo la honors ya hore wa mo tseba le ha o ka le fumana ho sana le a mang a o salletseng ha o so ka o qeta na o ka ikotla sefuba hore o tseba ditoro tsa moratuwa wa hao e nngwe ya dintho tse tlisang qabang pakeng tsa baratani ke o se tsebe toro ya motho eo reng wa morata ebe qetellong o etsa dintho tse kwalang tsela e lebileng torong ena ya hae ha o tseba tsela tseo moratuwa wa hao a ratang ho fumana le ho fana ka lerato ka tsona ho hloka tsebo ya tsena ke sona se etsang hore utlwe motho a tletleba ka hore ha sa ratwa athe ke yena ya kwalang monyako ha lerato le tla le mo lebile taba ya boraro ke hore re ithute dintho tse tlisang tshabo bophelong ba eo o reng wa morata ha o entse jwalo e ba o tla tseba hore ke dintho difeng tse o lokelang ho bapala karolo ya bohlokwa ho mo sireletsa le wena ka jeno le nako ithute hore ebe ntate ha tshabe tweba empa a sa tshabera sethunya hobane dintho tsena le ha di ka banyane bophelong empa o tla tseba hore o nka karolo efe e mong a sireletse e mong amoela tlhonolofatso ya morena mohau wa morena Jesu Kriste lerato la modimo le kopano ya moya o halalelang a dikedi be le lona bohle amen.